When I chuan permutations kan zirang a definition here uchirela. The different arrangement which can be made out of a given number of things by taking some or all at a time are called permutations. Dia and permutation kan ti chuan different arrangement ani mo arrangement chi hrang thei za ta kha tina nia chu khoya tanga lak tu nge ti chuanin number emo thilemo azat pek sa a voi khata avai ni emo athenemo kan la kha different arrangement om thei za ta kha permutation kan ti chu anu me a chuan ta hen hret tur poimo chu permutation a chuan a order of arrangement hi poimo ni mo a in rem dana kha a poimo a in rem dan kan ti dang lam chuan permutation kha dang lam don tinan chu mo permutation za ta kha tuna hian example a letter pathum a b c hilo nei taila heng letter pathum atang hian voi khata letter pahni hi lakop taila permutation engzang yom theyang rondita se heng letter pathum atang hian letter pahni hi la chok taila engzat nge in rem theyang mo amasaberin a le b hilo lakop taila chuan permutation pakhat mo chuan order of arrangement apoi mo kan tia ta hian a b le b a hi adang lam don tinan chu mo ai nang don lo arrangement hi ein ang lo a permutation hran ani chu mo a b chuan b a vele thei halang chuan hei pahnih zel letter pathum atangin voi khata pahnih kan la ni chu mo taking two at a time mo chuan enge dang om le thei chuan a le c lo lakop taila permutation hranom theya c le a om vele thei halang chuan enge dang pahnih lak thei chuan b le c lo le taila mo chuan c b om vele thei hal bonga om je chu heng letter pathum atang hian voi khata letter pahnih la chhokila different arrangement om thei chu heng ho hi ni chu ma voi khata letter pahnih kan lakin heng ho bak hi om thei om lo ani chuan heng ho hi permutations kan ti chu ani mo chuan hei hi taking two at a time ani tro taking two at a time ani le taking all at a time lo ti ve thung ta se om je chu voi khata avain la chhok taila permutation hi avain la taila permutation engzang yom theyang ti kharon zona hanum le ta se voi khata avain kan la do ni chu mo a b c masabera lo je kila chuan hei lo hi arrangement dang om le thei chu helaya b le c hi thak ta se c b ni ta se kha hi hemite pani hi different arrangement ani to mo order ha adang lama permutation hran ani to mo chuan ama sabera hen b om ve thung ta se b a c lo ti taila mo chuan hei lo hi om le thei chu b c a mo anu hnung pani hi thak hila arrangement hran ani mai mo permutation hran ani lenga chuan hei ta hian a in bul kan tana pahnih om thei b in bul kan tan le a pahnih om thei c in bul kan tan le thei mo c lo da ma sabere la c a b ti la tro chuan a b kha thak hila b a ti le taila mo ti khan hei hi taking permutation letter pathum atanga taking all at a time om thei zong ani sumo voi khata letter pathum hi avai kan lakin heng arrangement hi om thei zong chun ni mo chuan ta hen theorem kan nia permutations when all the objects are distinct object kha a hran vek ni ta se tuna example a kan hmana po khan he object hi a hran vek ani mo a b c he theorem b khi chu different objects b ka different objects b ka nia antinan a b b te lo ti taila chuan
theorem hi chu man thei lo ni chu mo chuan theorem a hian the number of permutations of n different objects taken r at a time tia r hi 0 an lian tur ani chu mo chuan r is less than or equal to n hi lian n equal amo n hi a lian zok tur ani chu mo and the objects do not repeat is given by tia hi formula hi a formula tur ania ta hian poimo ta chu n le r hi ni chu mo number of objects le voi khata taken at a time voi khata kan la ka kha poimo ni chu mo heta po hian number of objects n chu tuna hian 3 ni tro pathum a oma chuan example mo so ka hian taking true at a time tia voi khata kan lak za ta kha poimo le a ngo chu r kan ti mo r hi tuna hian heta hian true ni mo chuan example pakhat le kha chuan n hi 3 thonia maro chu taking all at a time kan ti tro chuan n le r in equal tro niam an le r in zat taken all at a time voi khata pathum kan la tro n le r kha danglama piangin permutation kha danglam zel don tinani chu chuan ta hian npr tia n factorial by n minus r factorial mo hi formula by hatun chuan theorem a dot le khan n le r kha in equal ta se hei tianga example kan mana khan mo omje chu n p n ani don chu mo number of objects le taken at a time kha anin mo object pathum ni ta se voi khata vai kan lak chuan r pop 3 niang tro tiani chuan n factorial chau khani chu mo hi for chin chela to ta hen n minus n ni do na tro n minus n to 0 ninga 0 factorial chu 1 mo chuan n factorial by 1 to n factorial me mo hele hi thum hun reng ani example pakhat hi lo chok don taila evaluate 10 p4 mo hi atilaya npr formula n factorial by n minus r factorial kha man mai torania chuan hei n chu 10 r chu 4 mo 10 factorial by 10 minus 4 factorial mo 10 minus 4 chu 6 ania chuan hi amma kan chotong khan 10 factorial chu kan phel tenga 10 le amma lam zong number in multiply kha kan di hamo 10 9 8 7 6 654 vati to lo khana no 6 factorial om vain 16 chu kan thriat to lo mo 6 factorial ting kan ji ka chuan a hnuaia 6 factorial om sa ne hian a in katang ro chuan hemi multiply chok in me 10 into 9 into 8 into 7 mo 5040 mo kha different arrangement zata mo permutation ani chu